kubone ngenzalo kaJantoni benosomselo kasonzica benyukanyukana kwamasphasi kwathiwe bafanele ixoxele ngesalmanxiweni kwakhuza uveleleni undunankulu ezala abanye banqama iqela abayiqopha phesheya entanda abantu isho kwebhukisela guqisa ukuthi sembe emahendeni ezala kamlabe kwasivele mkhabathini engazange usabungana umlando wokutshala amatubi ayidlanga amanzi okubala ikhuba engazenga phezulu kunani uyadela nologcina ebonisa iphetho ngoba nezikhatholo zincithileyo sathi lonke lelingela amahlubi yobuswa yokwenzayo nangaphezulu khula sikane sikamehlo amakhulu udlonzobale enkamabutha banombusi wemkhathazo wendluveni amandla wamkhathaza umhlapha uphindelela qeda uthanda abantu bahlehlela ofana senkusi inyama nemizi yaso nibona bakaqela beze bedliso zinyama sichuma senqale gijima ngazo zonke indlela ongayithusa wena ngaba lakamajiso omnyama lesitheni wafuzula basekhaya qophona ngakhohlwa zindlela ezakhabonina engathi abadala singakhohlwe bese kuhle empendleni qede kwavela fishwe obekhandwe ngamatshe bethu uzogongobala kanti abanye bakhanda ngamatshe bagongobale unkomo zehla ngoba bangiswa yaphuma qede yalwe tubera sita bonyama kanti umsamo kubanisa hakufika kafu yabo akakuba ngempuma koloni koloni ase madameni Toilet